En wat gaan die weermag doen? Hulle is daar om ons grense te beskerm en nie ons in gemeenskappe te werk nie. So ons glo nie dit is 'n oplossing om die weermag in te roep in ons woonbuurte nie, om ons mense dood te skiet nie. Ja, ons stem saam met die bende-eenheid. Ek dink die belangrikheid van die bende-eenheid, ons het gesien hoe effektief dit is. Hulle moet die nodige fondse gegee word en mandaat gegee word. Dan dink ek, omdat hulle eenheid is wat in 'n woonbuurt kom en nie betrokke is met die bendes nie, dink ons hulle kan die bendes arresteer en die nodige doen. So ons stem saam dat die bende-eenheid met al die fondse in woonbuurte geneem moet word. Like the ANC's time is up, the DA's time is up, and we're ready to take over. And we will provide safer communities. We always stood for the death penalty, but the important thing is that our criminal justice system is such a mess that we must first fix our criminal justice system before we can implement the death penalty. So I don't want to get in that dialogue, but the Bible is very clear. When you take somebody's life, your life must be taken. The Bible is very clear on that.